Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Barcha uluq maqtovlarimiz bulgaydi Allah subhanahu taala bizga, yuktan bari tuşa bizga. Barcha qilgan ibodatlarimiz onun rızaligi uchun bulgaydi. Aytilmish salavat shariflarimiz erishgaydi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga. Allah Teala razı bulgaydı Peygamberimizin gailesi bile, sahabaları bile, kaysalar tırıştılar bizge İslam dinin yetkizirge. Biz sizni bile sagıngan idik, tutunurbuz Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihin. Peygamberimizni belü ul angarta dinni belü. Nişik din yeberilgen, nişik din kilgen, nerse bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşkan, her bir Müslüman bunu bilirge tiyiş. Allah Teala'ga iman kitirgenden son, biz atябız, Allah'a uşanabız, hem şehadet kitirebiz kimge? Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellemge. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin bilüğü bizge nerse biri, ul kabirde sorav. Ve тоже kabirde üç sorav bulur. Kim senin Tengrin, to jest kimge sen uşandın, kim senin Rabbin, nindi senin dinin, hem kim senin peygamberin. Müslüman kişi kaysı iznavat etken Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'ne toştu ol peygamber, ol Resul, ol bizden ilşimiz, Allah Teala tarafından bizden tilde eykkende pasol, dinne yetkizüşü, hem sünnetin ütegen, anın kürsetken yolun, ol kabirinde eytir, minin peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hem şulay yok, biz Müslümanlar nerse telibiz kıyamet günü Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaatin. O belügene anın turmuş yolun ol bir hal, ikinci hal anın sünnetin üterge kirek. Ne proste teki Peygamberimiz Muhammed ol peygamber gene anın sünnetin üterge kirek. Kim gelsin ol kıyamet günü şefaatin birir. Şefaatin birer şul adam balalarına kaysa anın sünnetin ütegen. Sünnetin ütegen. Hadis-i şerif kiledir Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den soruyorlar. Nişek sen ümmetini tanırsın? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte min ümmetimi tanırmın teharet izlerinden hem namaz izlerinden. Toyuz kıyamet günü şular nur saman, yaktı saman balkıp dururlar, yaltırap dururlar. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ul kürsete teharetini de namazını da toyuz bizge nerse kaladır? Anı alıp kullanırga. Hem şulay Peygamberimizin biz yaratırga tiyiş bir cemiyet. Yaratmınca bulmuy. Kıyamet günü kim de biznin üçün şefaat etmez, zastup nişesto yasamaz, Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den başka. Etige de barımız, enige de barımız, yakınlarımızga da barımız. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soralır. Daşı kitirelerdir dinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daşı ümmette kayber adam balaları cehennemge kirse de vakıtı bitkeş cehennemden yanıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ul adam balası ardından kilir. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizni yaratkan, sabır etken, bizden üçün biz bile biz tarihta tuştu kurban çalgan, hem bizlerini yaratıp durgan, hem biz de anı yaratırga tiyiş biz. Yaratırga tiyiş biz. Birinci ol Allah Teala'nın basılı bizge dinni yetkizgen. Bizge cennet yolların kürsatip kaldırgan, öğretip kaldırgan. Bizge tırışkan nerse kilsin? İslam dini kilsin.
Шуңа күрә без яратырга тиешбез и балаларга да yetkizerге. Без бүгенгесе көндә дөньяви ягасын гына кайгыртабыз. Балабызга йөзлек, плитмы булсын анда, чәйме, кофемы сатып алабыз. Öğretiyik şəhadətnin ikinci өлешен. Peyğəmbərimizni sallallahu aleyhi ve sellemni. En yaxşı bülək öğrenirge biz tiyiş birirge тоже din məsələləri. Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemnin tarixi, kitap birige balalarga öğrensinler, okısınlar. Bunlardan yaxşı bülək yoktur. Musulmanlar dinlerin bilsin. Ne просто vata min musulman. Üze arupaq da tügül, təharəti də yoktur, kiblası da yoktur. Ayıblamağız. Kur'an'ı aşıp baksak. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözlerin baksak. Biz angarabız toştu. Andı keşlerine cennet götmidir. Cennet götmi. Şu an göre ahiret ne de cemiyet Allah subhanahu teala ahirette bizni kuşta bu dünyada tözörge. Ot öğreniyik. Kitap birige. Kur'an. Öğreniyik namazlık kişiye sadaka birirge. Öğreniyik Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihin birirge. O çul zatlarını eşlerge öğrensek, o şanıge cemiyet. Kabirde de bizge jinillik bulur. Hem ahirette de bizge jinillik bulur. Peygamberimizin hazırgı vakitte dersimizde sagınabız. Nerse bulgan elgeşikli. Birinci Mekke'nin yaralığı. Biz her kaysımız indi belə biz isigizge düşürebiz İbrahim aleyhisselam turunda, peygamber turunda. Kaysının balası bulmıdır. Hem ol anarga üzerine hatınlıkka aladır Hacer anamızını. Hacer anamızını algaç ikisi arasında davadır bala İsmail aleyhisselam. Hem Allah'dan bir tikşerü, bir ispitaniye bulavut peygamberlerini Allah Teala bir katı tikşergen Allah Teala emri bula Hacer anamız bile İsmail aleyhisselam'ını komşulunu pustinyaga itip kaldırıga. Bak nindivet cemiyetim yük, ağırlık, birinci balası elde barda itte kuy kaldır. Şol vakitte İbrahim aleyhisselam tınlı. İtedir de Hacer anamız bile İsmail aleyhisselam'ını kaldıra. Bir zat da üsmi, bir zat da yok. Şol vakitte kaşan İbrahim aleyhisselam borulup gitedir. Hacer anamız kışkıra başlıyor. Ardından sorala başlıyor. Nek balay sen bizne işliysin. Songa sorağı buladır. Bu Allah'ın mı imiş emri? İbrahim aleyhisselam başın silki. Hacer anamız angara. Yesi bu Allah'ın imiş emri bulsa Allah Teala bizni kaldırmaz. Birinci vakit Allah'ın aşları da suları da buladır. Hem aşları suları bitkeş Hacer anamız kaygılıkka bata başlıyor. Ölümgeymiş kalabız. İki tavanda bula. Safa hem Marva tavı. Hacer anamız şul iki tavuga menip düşe. Nişe mertebe. Baga kim demi yok, nerse demi yoktur. Hem anları son küredir. İsmail aleyhisselam yanına gelgen ferişte kaysı kazıdır su. Şunda şegadır zemzem sıvı. Şunda tutunadır turmuş başlanırga. Hem zemzem nerse ol aznaşetite bizden tilde kaşma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette Hacer anabı zemzem eytmeseydi ul bir üzerine zur yılga mı yaki dingiz mi bulur idi. Ul bikte zur istoşnik bula. Bikte zur şegim buladır. Hem buladır elde jurhum kavımı. Kaysının alar ezliler üzerine uğrın utarırga. Elek utargan töşlerinde platinaları bula,
алар бик шул платинадан файдалана. Без беләбез элгәреге кавымнар да, даже безнең әбиләр дә, бабайлар да кая утырган күбесенчә су янына. Су янына. И Аллах Субхана Тәала буларга бирә күп мөмкинчелек, то что буларның даже платиналары була. И алар онытадыр Аллаһ Тәала нигъмәте. Аллаһ Тәаләнең нигъмәтен. И шөкер итмәгәч, Аллаһ Субхана Тәаләнең вакытыннан yeткәч, то что бу платина тетелә, ярыла, икегә аерыла. И бу кая Журхум кавымы утырган булган элек, ул төшне су басадыр. И Журхум кавымы инде кемнәр калган, алар эзлиләр үзләренә урын утырырга. Урын кая утырырга, кая урнашырга. И күрәләр Хаҗар белән Исмаил алейһиссаламны барганда. Һәм соралалар алардан. И шул вакытны Хаҗар анабыз әйтәдер, мин монда бу Зәмзәм суын безгә бирелгән, бу безнеке имеш. Утырыгыз, рөхсәт итә. Шунда әлдә ул әйтелмәгән Мәккә шәһәре, шунда Мәккә шәһәре килә башлый барлыкка. Ком чүлендә бер зат та юк. Вот бүгенгесе көндә адам балалары теге уйлый, дөнья бездән барадыр. Дөнья бездән бара. Аллаһ Тәала әмере буенча авыллар да килә, шәһәрләр дә килә. Ләкин без кашан Аллаһ Тәаләгә каршы төшәбез, Аллаһ Тәала шәһәрләрне дә халак кыла, авылларны да халак кыла. Без тем более теге авыл кешеләре без беләбез то. Вот авыллар тетелә, авыллар нитә. Нәрсәгә күрә сәбәпле күбесенчә ул безнең Аллаһ Тәаләгә каршылык кылуга күрә. Каршылык бер кайында сәбәп эзләми. Вот бүгенгесе көндә кешеләр теге сәбәп эзли, анда эш юктыр, тагын нәрсәдә анда мал юктыр, авылда анда газмы юктыр, сумы юктыр, төрле сәбәп эзлиләр. Ләкин сәбәп эзләмиләр дин тарафыннан. Без мусульманнар иң беренче безгә кайгылар, проблемалар килгәч, без кая тиеш багырга? Аллаһ Тәаләнең әйткән сүзләренә, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллямның әйткән сүзләренә. Журхум кавымыннан да Аллаһ Тәалә нәктәтәдер платиналары, потому что алар кулланган, ниткән и унытканнар Раббыларының дәрәҗәләрен, Раббыларына шөкер итү. И шул вакытта Аллаһ Субхана Тәалә шул платинаны да икегә аера да, һәм Журхум кавымы шуннан да китәдер. Һәм аннары соң яши башлыйлар шунда. Беләбез инде тагын Ибраһим алейһиссаламның шулай ук сөннәтләр безгә калган. Тагын бер тикшерү, испытание буладыр. Корбан шалу мәсьәләсе. Аллаһ Субхана Тәаләдән әмер киләдер, чтобы Исмаил алейһиссаламны корбан кылырга. Ләкин Аллаһ Тәалә куйга алыштыра рәхмәте буенча. Монда Аллаһ Субхана Тәалә нәрсә эшли пәйгамбәрне? Ибраһим алейһиссаламны тикшерә. Һәм аннары соң тагын шулай ук Мәккә шәһәре ничек төзеләдер? Ибраһим алейһиссалам белән Исмаил алейһиссалам нәрсәне төзиләр? Кәбәтулланы икәү төзиләр. Аллаһ Тәалә әмерләре буенча. И Аллаһ Субхана Тәалә дә нәрсә куша? Кәбәтулланы төзеп бетергәч, Ибраһим алейһиссаламга адам балаларын хаҗга чакырырга. И шунда Ибраһим алейһиссалам әйтте, мин ничек yetkәзием? Элгәре микрофон да булмаган, хат та булмаган. Кешеләр анда айлап сәфәрләргә, юлга йөргәннәр. Бер шәһәрдән икенче шәһәргә озын юллар булган. Ләкин Аллаһ Тәалә әйткән, әй Ибраһим, син кайгырма. Син шакыр. И тавышы белән шакырадыр. И Аллаһ Субхана Тәалә кыла, то чтобы адам балалары шунда Кәбәтуллага хаҗ кыла башлыйлар. Вакытлар үтә, бар адам балалары динне тоталар. Ибраһим, Исмаил алейһиссалам калдырган кагыйдәләрен. Ләкин вакытлар үтәдер, и буладыр шундый бер адам баласы, Амр бин Люхай исемле адам баласы. Кайсы иң беренче пот китерә, идол китерә, то есть динне тетүче.
Ул барадыр Шам җирләренә, ул хәзерге вакытта примерно Сирия территориялары. И шунда күрәдер халык ничек гыйбадәт кыладыр шул потларга. Үзләре ясаган кулларыннан как бы затлар анда төрлечә бакчат сүрәтләр була бар, кеше сүрәте дә бар, хайван сүрәте дә төрле формада ясаганнар, и шуларга гыйбадәт кылалар. Һәм шунда Амр бин Лухай сораша башлый. Нәрсә эшлисез? Без имеш баларга гыйбадәт кылабыз, балар безгә нигъмәт бирә, яңгыр бирә, саклый безгә, ярдәм итәдер. Шулай диеп уйлыйлар. И шунда Амр бин Лухай сорый, каны имеш безгә дә, каныгыз безгә дә берәр пот. Мин дә имеш халкыма итәрмен, һәм без дә анарга гыйбадәт кылырбыз. И шунда беренче потны бирәләр дә, Хубайл исемле пот буладыр, һәм Амр бин Лухай ул тоже бер теге ничек атыйм почетный кеше буладыр, как бы уважаемый арада кеше. И шул Хубайл исемле потны китерә Мәккәгә. Беренче дин төтелү шулай башланадыр. И әйтә халыкка гыйбадәт кылыгыз, монын аша сез якынайырсыз кемгә? Аллаһ Тәләгә. И шуннан бирле шул Мәккә шәһәрендә 360 потка Кәбәтулла янына тезәләр. Шуларга адам балалары гыйбадәт кыла башлый. Шулардан сорала башлый. Алар безнең телдә әйткәндә посредник ясыйлар. То есть Аллаһ Тәләгә дә ошанганнар. Ну гыйбадәт кылганнар Аллаһ Тәләгә шулар аша. Кемдер барып алтынын да каршыларына куйган, малын да куйган, кайбер малларын бар, әпәен дә итеп куйган, нәрсәсе дә теге үтенеше булгач адам баласыныкы. И шулардан ярдәм сорала башлыйлар. И бүген дә халык та бакчабы динне сөйлибез, ислам динен аңгартабыз, то без Аллаһ Тәләгә ошанырга тиешбез, Аллаһ Тәләне яратырга тиешбез. Чөнки бит ул безне ярата, ул безне юктан бар кылды. Безгә дөнья йөзендә нәрсә бар? Аллаһ Тәлә безләр өчен яратты. Алла Субхана Тәлә безгә кушты шулы яраткан затлары белән кулланырга. И Алла Субхана Тәлә яратты безгә җәннәтләрен дә. Шуңа күрә адам баласы бүгенгесе көндә аңгармыйдыр шул затларны. И күбесенчә дә мусульманнар да бүгенгесе көндә әйтәләр, әйтәбез кирәк ошанырга, диннән бар тәртибе. И бар адам балалары әйтә, мин үземчә ошанамын. Миңа намазың да кирәкми, үзең дә, закятың да кирәкми, мин үземчә ошанамын. Дин, ислам дине бу сүзләрне кабул итмидер. Дин бар тәртибе. Ничек бар? Примерно гына әйткәндә намазның тәртибе бар, без аның тәртибе буенча тиеш үтәргә. Тәһарәтнең тәртибе бар, без аны тәртибе буенча тиеш үтәргә. Бар кайсы адам балаларын теге беләсен, теге тәһарәтен тотына аяклардан юарга. Юк, иң беренче бит ниятләнеп яхшы кына куллар не юарга кирәк. Авызны, бурнуны һәм башка затларның тәһарәтнең дә тәртибе бар. Син аяклардан явынырга тиеш түгелсең, тотынырга. И шуңа күрә үземчә гыйбадәт кылам, ул ислам динендә белегез кабул ителмидер. Һәм шулай ук бар бүгенгесе көндә мусульманнар да шулай ук ширек кылалар Аллаһ Тәләгә тиңдәш. Төрле затларга ошанып, теге әйтәләр, без хәзрәт шулай имеш Аллаһ Тәләгә якынаябыз. Примерно инде күп сагындык. Булавкага да адам балалары ошана. Теге то, что ул саклый. Саклый бер Аллаһ Тәлә. Бар адам баласы теге малын жәлләминчә кайбер каберләрдән дә барып соралалар. Бу ислам динендә тыелган гамәлләр. Бар кайсылар потлар да бәлки теге куя торгандыр. Аллаһ Тәлә сакласын шул затлардан. Бар кайсы теге акула теше тага, бу имеш мине саклыйдыр. Белегез, Аллаһ Тәлә янында тагын бер затка ошансак, без мәңгелек җәһәннәмгә керәчәкбез. Мәңгелек.
cehennemge girecek biz. Şuna göre İslam dininde en zor günah şirk kılu, şirek kılu. Allah Teala'dan başka ünge zattan yerdem soru. Bu oşanıyık bizni cehennemge de kirgize hem ömür boyu kılgan barşa izgeletlerini de yukka buşka çıgara. Примерно adam balası ömür boyu namaz okugan, zekatın tülegen, haş kılgan, rüzat tutkan, Kur'anlar okugan, izgeletler işlegen. Adam balası tutunadır şul nersede bir tegi akula teşe tagarga da to što bu mineymiş saklı şunarga oşanırga şul vakitta beliyik bütün izgelik kılganlarımız yukka buşka şiga. Kölge eleni. Şuna göre İslam dininde biz iman meselesinde angartırga tiyiş biz in birinci nindi zor günah Allah Teala'ya dindeş kılu. Nersege de oşanu, nersedendir yerdem soru. Şundi haller tutuna, to есть Arap illerinde de Mekke jirlerinde de Adem balaları tutunadır şirek kılırga, gibedet kılırga. Din üngereli. Din üngereli. Ta nindi haller buladır. Allah Subhanahu Teala şul sebeple sayılı öz aralarından peygamber, Resul. Kişiler kaçan adaşa başladı. Allah Subhanahu Teala küp kavimlerge, küp kabilelerge peygamberler, Resuller birde toştu bu iske töşürürge Rabbaları turunda. İske töşürüge toştu Allah Teala bu dünyanı yaratkan. Allah Subhanahu Teala Adem balaların yarata. Allah Teala teli cennetin Adem balalarına. Hem iske töşüre toştu şeytan, aşık düşman kaysı bizni aldı hem turu yoldan çıgaradır. O şeytanın sayılı maksatı Adem balasın kay iterge cehennemge iterge. Adaştırıga. Bugün gözükünde ol bitte kübretlama yası haram yagasından da din yagasından da primerna ikende yarar dinine tutma elde ölgürüsün vakitin var ol uy fikir kitire özüni ili primerna haramna ayte orla sina ungay bulur yakşı bulur turmuşuna şuna göre agitatsiya in kübe yasavuşi kim? Şeytan. Allah Subhanahu Teala yaratıp her vakit peygamberler, resuller yeberdi. İkaşan kürde Adem balaları tagın adaştı. Allah Subhanahu Teala Araplar arasından sayladı peygamber. Kaysı kildi bütün dünya yüzüne. Hem kayta besinde tagın indi niler buldu özgerişler din tetölüge hem şulay yok dinne teterge tutunolar hükümlerini alıştırıga, adeplerini alıştırıga. Haş meselesin тоже alıştıralar. Bar telbiye indi hacılar bargaç hazırda atadı Rabbim besinin karşında indi. Şunda şul telbiyege de kuşa başlıyorlar. Putlarının isimlerin kuşa başlıyorlar. Anları son hac meselesin bizneska elendireler. Şul Araplar bizneska elendire. Usloviyalar şunday buladır. Elgere Adem balaları üz zatları bile tegi kile bulgan, tora bulgan, hem hacna kala bulganlar. Bu vakitte ele alarga iteler. Hacnın tertibi üngerdi. Bizden siz tiyeş kiyimler satıp alırga. Zatlar. Если zatlarını satıp almadınız, to mında to есть Kâbetullah ne eyleni yalangaş eylene başlıyorlar. To есть kimden akşası var, kimdeki yoktur. Şunu üngerteler. Onlara son kuşalar haç nitkende, tavaflar kılganda, haç kılganda indi sızgarıga, şapkay iterge. Bu kakba din hükümlerinde üzgertili bula. Şulay hatının dereceleri. Barkay vakitte hatınlarının üstün bulgan dereceleri, küplik vakitte hatınlarının tüben dereceleri bulgan. Nerse nikah meselesini alabız. Şunday tertip bulgan. Birinci nikah nişik bar şulay nikah bulgan.
İkinci, şunday adet bulgan Araplarda to, чтобы anın kileşek nesli yakşı bulsun, hatanın yebere bulgan ünge irge. Ул барабаны белә якынлык кылгач, көтә булган якынлык кылмаган, шул вакытта аның баласы тугач инде, аның как бы нәселе дә, кавымы да вроде бы шундый яхшы нәселдән, шундый яхшы дәрәҗәдән. Бу икенче тәртип никахныкы. Өченче тәртип ул зинага бәйләнгән. Зинага бәйләнгән. Монда хатынга йөрегәннәр, примерно 10 ир кеше кере булган, һәм балага узгач инде шул хатын, шул 10 ирне дә чакырып инде кайсысын сайлаган, әйткән бу синең ыланың, шул ир кеше тиеш булган өйләнергә үзе. Һәм тоже шулай дүртенче мәсьәләсе ул зинаши хатыннар, кайсылар зинаши хатыннар, кайсыларга инде күп ирләр кере булган, шул вакытта тоже бала тапкач, теге беренчесендә ограниченный количество булган, теге как бы тәртипле, амында кәме бар. Бала тугач инде бала үсә башлагач, кемгә ошый башлаган, шунарга әйтә булган, синең бу балаң, син тиеш миңа өйләнергә. Шул вакытта ул өйләнә булган. Бар булган никах мәсьәләсе тоже вакытлыча гына, временный. То есть бер айга, бер елга манда вакытлыча гына никах укыганнар. Бар шундай адәт булган хатыннарны алыштыру. То есть адам балалары нинди бозоклыкка баргач Аллах Субхана Тәала тая башлый. Динне дәвет ул бирде, без, чтобы бәхетле булыр өчен, руководство бирде. Бакчы, күбиндә әйтәбез, динебез дә тыядыр шул затларны харам итеп кыла, кайсы безнең тормышыбызга кайтылык китерә. Хатыннар белә алышыну адәт булды. Бар күп вакытта ике сеңелгә өйләнделәр. Аннан соң күп хатыннар бар өйләнүчеләр иде. Алла Субхана Тәала дүрткә шикле калдырды, төшерде. Элгәрегә араплар теге күп өйләнә иде. Бу никах мәсьәләсендә как бы тәртипләр алышыну. Аннары соң сугышлар. Тик торганнан иногда сугышлар бик сугыша иделәр. Бер сүз өчен дә мөмкин булырга анда, бер ничек әйткәндә теге пустяклар өчен ничек сугышлар була иде, бер сүз өчен яки нәрсәдә бер анда көңеле калган өчен шундый сугышлар куба иде. Ул озак вакытка тартыла иде. Аннары соң бар иде шундый адәтләр, балалар күме. Кашан адам балалары основной анда кызларны күме булганнар, кызның түбәнчелегендә. Кашан адам баласы теге ояла башлаган тошта аның күп кызлары, итә булганда живьем күмгәнде. Монда тукталасы киләде. Әйтәсе субханалла. Бөтен без хәзерге вакытта тирән карасак, без дә хәзер шул гөнаһларны эшлибез. Баланы күмәбезме? Күмәбез. Ана карындык, без әйтәбез, баланы төшерергә кирәк. Без алардан айырмабыз, бүгенгесе көндә уже без дә җаһиллеккә таба елышабыз, тырмашабыз, барабыз. Без дә аларның бозоклык адәтләрне кайсыны Аллаһ Тәала тыя, без эшлибез. Бүгендә теге бала бәхетсез кыладыр, аны кирәк төшерергә баралар, абортлар ясаталар. Татарлар да бүгенгесе көндә бик күп аборт ясата. Уйлыдыр тошто хәзер бу бала туса, ул хатын кеше яки гаилә ярлылыкка каладыр. Или бүгенгесе көндә без яшьләрне күрәбез, бакчы үләнмиләр, карьера, төрле сәбәпләр, төрле гөнаһлар кылып тормышларын итәләр. Порой тошто үләнминчә дә калалар. Без тоже барабыз шулук адәтләргә. Китерәләдер. Кыямәт көнне кемне даже аборт ясатучыларны әйтәләр, кыямәт көнне шул бала атасымы, анасымы сәбәпле булган, әбисеме, бабасымы сорар. Әй әти, яки әни, нинди минем гөнаһым бар иде,
Sen meni kitirmedin bu dünyaga. Ni sebeple, nindi minin günahım var idi. Bizler de şunday günahlar kılabız. Nişik Araplar günah kılgan. İte bulganda, küp kaza bulsa, jiviyom küme bulganlar. Subhanallah. Riba. Bugünkü günde riba bizden arada da taralgan. Elgerege vakitta tege 300% bulgan riba. Keşe ala bulgan da ribaga akşa tege tüliyelmi bulgan. Şulay kollukka da elene bulgan, kollar da küp bulgan. Keşler torgan, kayber keşler tege et formasında. Etler de belki yakşarak derecede turgan. Hazırda biz göremiz şuluk adetlerini işliler. Orlav bik taralgan, talav, sihir, güzek terü meseleleri. Hazır biznin zamanda da ul günahlar küp. Nerseye göre? Dinimizni kaldırganga göre, Allah Teala biznin yolun kaldırganga göre, oylu biz toşto, mının üçün cevap bulmaz. Beliyik. Her bir işlegen işimiz üçün kıyamet günü biz Allah Teala karşında cevap tutarız. Hamir işi. Doje Araplar bik küp hamirini yaratkan. Bik küp işkenler. Bugün de bizde de şunu günahlar taraladır. Şunday işlerge, potlarga gıybet kılu, haramga batu tertiplerini bozgaç Allah Subhanahu Teala alar arasından sayılıdır. Peygamber, Resul. Hem tagın bir vakıga kiteresi kiledir. İstoriya sabiti. Ul fil yılı buladır. Fil yılı. Allah Subhanahu Teala bunu Kur'an'da da sagınıp aldı. Kişiler haç kala bulganlar şul vakitte bir patşa Abraha isimli Yemen'deki patşa köngeli. Şulay üzerine bir bina tözidir. İhalatını kuşa şul binaga haç kalarga. Şul vakitte Araplar iştep barıp şul binada kaysına Abraha tözügen hacetin üti. Hacetin üti. Abraha mınarga aşığı kiledir. Şul vakitni gaskerin tege armiyasını jiyip niyetlene barıp Ka'betullah'ını teterge. Ka'betullah'ını teterge barganda türlü jirlerini de ala baradır. Hem anna Resul Mekke'ye yetkeş Peygamberimizin babasının tege malını da ala. Teveleri bula Abu Muttalib'niki tevelerin ala. Şul vakitte Abu Muttalib şunday zor keşe bulayı indi hürmetli keşe aralarında baradır Abraha'dan soruydur. Abraha bir şey görgeç tege şunday basadır üzün hürmet ite başlıdır tığını. Şunda aytaymış min tevelerim artından kilep. Hatta şunda Abraha kötken tuşta ol soralgısı keli Ka'betullah'ını tetmesin üçün. Şul vakitni Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin babası akıllı sözler aytı. Ka'betullah'ın üst hocası var. Mini tevelerinin hocası Ka'betullah'ın hocası Rabbimiz Allah Teala. Hatta onlar putlarga ibadet kılgan bulsalar da Allah Teala'nı priznavat etkenni oşanganlar vurudi Allah Teala bar. Allah oşanganlar toştu Allah Teala bar. Lakin ibadet kılganlar putlarga. İli putlar aşa Allah Teala'ga. Abraha'ga bar gaskerler de şiga kaysına Abraha ala bara. Mekke halkı angaradır toştu alar Abraha'nın gaskerin jigelmiler. Şunda birinci armiyada prinemat iteler fillerini. Fil kaysını iteler Ka'betullah'ını teterge ol bar mıdır? Kanilar Mekke'ge yetkeş imanı Ka'betullah'ını teterge. Kanilar bar mıdır?Ünge yakka boralar kuzgala.
Tagın Ka'betullah'a karşı niyetliler var mıdır? Fil utaradır. Şul vakitni filni kayagınamı burmasınlar bara, lakin Ka'betullah'a karşı var mı? Allah Teala'nın emri boyunca bunda primer da kitire. Kürsete nişik Araplarga, bezlerge, nişik Mekke'ye bir zavatsa itilgen. Nişik Allah Teala Mekke'ni saklagan. Fil suresinde, Kureyş suresinde kürsetedir Allah Subhanahu Teala. Şunda Fil suresinde Allah Subhanahu Teala söylüyor. Toştu Abraha'nın gaskerin teter için yebere kuşların, ebebil kuşların kaysılarda taşlar buladır. Şul taşlar bele şul gaskerini halak kıladır. Halak kıladır. Allah Subhanahu Teala'ya bu dünyalar bütün zat buysınıp duradır. Bütün nerse var, nerseni biz biz görmeyiz, bütün zat buysınadır. Allah Subhanahu Teala Abraha'nın gaskerini de halak kıla. Peygamberimizin tuğu yılı, buladır fil yılı. Fil yılı. Allah Subhanahu Teala bir küp primer bunda kiteredir. Bu tarih, то что bulgan, bizlerge örnek balarını söyleydir. Ne prosto gına hazır atyalar to что raskopkalarda bulup to что anda gasker şu Abraha'nın gaskeri nen astantılarımı nişek astanıtlarımı tapkanlar. То есть bu hak tarih buladır. Allah Subhanahu Teala komşulende yaratadır izge urnu kaysını saklı. Anda bir zatta üsmese de Allah Subhanahu Teala Kureyş suresinde söylüyor. To что nişek öğretken alarını sevde, satu alu iterge alar toradır. Bugün de baksak Arap illerinde teki bir zatta üsmese de hatta kayberleri anda dingizge yakın komşulende toralar. Lakin alar bir halli bir yakşı derecede turmuşta kübesince Araplar toradır. Bu Allah Teala'nın nimeti. Bu tagın bir vakıga kaysı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuğu alnısından bula. Tagın bir istoriya sabıtiye nerse buladır. Küb yıllar ütep zemzem sıvın kümeler. Kümeler. Anda vırgıtalar eşetler, sevetler, türlü necisler, işul su kümele başlıyor. Allah'ın emri boyunca Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin babası töş göre. Birinci töşte eyteler ey Mutallib gazı Tayba'nı. Hem ul soruyu nerse ul Tayba. Ondan sonra tagın töş göre gazı Barra'nı. Ondan sonra Mednun'ı. Mednun gazı. Ondan sonra küredir zemzemne kazı. Şul vakitte ul baradır da şunda kazırga tutuna halık. Hatta nişlisin, nitesin. Hem bir balası buladır. Su tabu ul jirlerde ul behid. Adem balası anda huca buladır. Su komşullarında altın derecesinde. Altın derecesine da biz su urunlarında, su tüşlerinde yaşayız. Anda ul bikte sınlı zat. Sınlı zat. Bak şey, esse jar vakitte nerse bizge kübesin çekiri? Su eşki bizgeli Adem balasını ki. Su tenenet ise, telenet ise Adem balası tanışlana. Tanışlana. Zemzemne kazı. İmanda indi şunday tagın buladır hal, kayberlere algısı keli, hem ruh kardeşleri de atya, bu bizneki de indi. Şunda emanet biredir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Abu Muttalib toşto bu sunu saklar üçün mina malaylar birsen ya Rabbim min sana bir balamı kurban iter mi? Kurban iter mi? Allah Subhanahu Teala Abu Muttalib'ka bire bala. Onunçi bala buladır Abdullah. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in etisi. Vakit yetkeşinde Abdullah'ını itip şalgısı keli. Şunda Mekke kişilere karşı töşe bu adet ki. Bu halga. Hazır imiş sin kurban kılsan Abdullah'ını bizge de şu adet geredir. İbrahim aleyhisselam'na Allah Teala
sakladı, tekşerdi. Şunda nasihat bireler nişik Abdullah'ını kaldırırga. Araplarda şunda adet bulgan tegi strelalarını çıkarırga. Lupnıkı var mı strelaları indi. Nasihat bireler toşto paka Abdullah şekmidir. Ул вакытта bir тапкыр чыгарганда стреланы 10 тәвә син тиеш корбан кылырга. Бар киләдер 100 тәвә, бар киләдер 200 тәвәдән соң гына чыгадыр Абдуллах. Шунда Абу Мутталиб шунын тике тәвә шаладыр, корбан кыла, корбан кыла. Бу кигәнешене ул жәлләми, атмыйдыр инде, анда 100 мө, 200 мө тәвә süzende tora. Töz Araplarının bulgan koytuluk yaklары da, bulgan yakşılık yaklары da. Alar süzde torganlar. Alar ru kardeşlikne saklagan, alar kavumlarını saklaganlar. Alarda süz tutulu meselesi bulgan. Alar kişilerini, kunaklarını hürmet ite bulganlar. Töz Arap kavum kabileleri polnoценный bozuklukta gana tögül. Töz Alar yaşagan elde tertiplerinde tuta bulganlar. Tertiplerinde. Şol vakitni zemzem suvi kiruk barlıkka kile Allah Subhanahu Teala emri boyunca Abdullah'ni Abu Muttalib öylendire. Emine kızını saylılar üzün Kiyevge. Şunda eyteledir buladır Varaka'nın sengeli kaysa тоже Kiyevge şekkası keli. Alar kitap ehilleri bula bilgenler toştu peygamber kilü meselesi anda tertipleri bar nindiler adetler, nindiler mucizeler. Mucizeni göreler тоже Abdullah'ta. Abdullah'ta. Şunda şul kız şekkası kelidir Kiyevge. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin etisini. Lakin kaşan inde nikahlarını aşalar, anları son kileler, şul Varaka'nın sengelesine sin Kiyevge şekkin keli. Abdullah'ın gözüne karıda, bitene karıda aytaymış artık Kiyevge şekkim kelemi. Göredir andağı nindiyer nur mu bulgan, Allahu alim bir Allah Teala üzüp belüşi şul nur yugaladır. Şulay Abdullah hem Emine den dünya yüzüne kiledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçan adam balaları Allah Teala'dan baş tartırga tutunalar, şirik kılığa tutunalar, hem anarasın buzuklukka batalar. Allah Subhanahu Teala aralarından sayılıdır peygamber, sayılıdır Resul, ol buladır İsa aleyhisselam'dan уже 570-71 yıllar ötedir. Şuna göre şul fil yılını 570-71 yıllarını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaga kiledir. Peygamberimiz buladır indi İbrahim aleyhisselam'dan nesilinden indi, İsmail aleyhisselam nesilinden, Kureyş kabilesinden Abdullah anın etisi.